I svaka unutarnja suština, ma kakva bila, neće koristiti čovjeku ako ne izvršava vanjske islamske propise. Te kako? Ibnul Kajim je doktor. Doktor duši. Nema reda starima, vidi, puši ti koliko hoćeš. Prihvataj ti koliko hoćeš. Pogledajte ova nama je isto potrebna. I svaka unutrašnja suština, to je ono naš Bošnjo, čisto mi je srce. Evo, prihvatili smo te, čisto ti je srce. Ma kakva bila. I pazi, nije čisto, ali evo mi prihvatamo da je čisto. Kaže, neće koristiti čovjeku ako ne izvršava vanjske propise islama. Čisto srce, hajde sad u džamiju. Čisto srce, hajde sad hidžab. Čisto srce, hajde zekijat. Čisto srce, hajmo post. Čisto srce, hajde sad na hadž. Čisto srce bez ibadeta ne koristi. Pa je neraskidiva veza između ove dvije komponente.